Ole tuna chuan Tripper Group UMA huai hot lalduat pui sailo Memorial Football Tournament 2022 a First Division Quarter Final game thumna in tum tu te tlang sang First Division team le tuidam First Division team te interview na hun toy kan lo nei liang ama sa in tlang sang First Division team ai o in an captain sang puya biak na hun kan lo nei ang tlang sang First Division team captain ni mo Nè. iming min thri tem Ờ, Elvis là liền sang à. Yes, ole sang pui ti train ole yes. hey tun trum lalduat puya sai lo Memorial Tripper Group UMA Football Tournament a hian mo Khotin First Division te quarter final lut te kha team ai o in captain theu kha zo na tlem zo ka duwa chu chu ka zo chau ngal mai ang chenga Ole. in puwa cha na te a tha to kem ti kha min a thri te ma sabera chun Thatok. Chuan kan ngai. ani le enge quarter final a in tum tu te a chiang to em Tuidam hi thole ni ka le thole ni second match kan khel don. Team thatak ni chong kan thria. Ni tuidam hi. chu chu in hupur hupur lem lau nge in lau hupur viau zok ti de ka min a thri te Game te junior soilok theilo nia kha soitong han team thatak chu an ni amar chu hupurang zong kha chon kan langai to lo shim shima kan in khelanga ne van doi zok te chom lo theilo game in la silang chu ni e ani le tun tum tournament a hian in champion thei mai in ringam soi lok har khop mai ni team in bot saina branch sang in bot saina te thang renga igen thei top chu kan chhuwa ve chu ni final thleng ngei turin nge ni kan an zel don ni le ani le in team in lung rual na te a tha em ti te i in su mem exarin lak chungin zuk le hmuam lampanga te lo ti te anom mai theia chung te chu in su mem ti te kamin a hri let se ngei thei ang chuan discipline te chu kan han king ko ve a zong te chu thei lo a rui hlo lo ti te nom hi chuan team atanga drop kan ni me ni zuk le hmuam po kan thei ang chuan kan sum tlang chuan kan hria ole ani le in khotlang mi pui ten an troi om tha chu in hriam troyom tha khop kumin ngat the chu an be sei phak bak ani ole ani le in champion thei ngai na du sakna kala na cheu le kan lo me hun thata mi pe ka lo me kai pole ke ni po in kal zel na tura ole sakna ka hlan che lo me ole kai pole ole khati kha tlang sang First Division team kan biak thei chu nia tuna chuanin tuidam First Division team atangin an captain nun puya biak na hun kalau nei leang ni tun tum lalduat puya sai lo Memorial Tripper Group UMA Football Tournament a hian tuidam First Division team captain ini mo ni hey quarter final lut First Division quarter final lut atang khan team ayo in team captain kha interview toy te nei lok ka du amo chu ka zo tan ngal mai ang che ole inin pu cha na te a tha to kem cái của ta đây khi field grass artificial grass trên nó phá thara practice ni đủ thu sami kan nei thai lawa kar hi vel bak kan practice thai lo mo tuan atun dai ten kan no chuak thave rồi ta ani le enge quarter final a in tum tu te hi a chiang toi mo chiang toi tlang sang nen quarter final
lang sang te kha i in mu dan mina thri te in hu phur nge hu phur viau lo ti te kha đang sang hi team tất cả những chúng ta anh khéo về cái lâu thì anh chọn mà o làm fitness sport cái kia hụp lâm mà chọn tiền cho anh hụp để viết lâu o ani le in champion thei mai in ringem trum tournament a hian tuần năm nay hiện khoa te ở đâu gọi te chu lâu dễ te anh đi chọn champion tu chọn thì đông tăng cho gần chục thập về tu nia o ani le in team in lung rual na te a tha em ti te kha mina thri le te ôi cần team lúc rồi lấy cho chắc cấp mày ai thiền thiền thì còn năng đâu ăn chắc anh đi tam mà kinh lung luôn cấp mấy o le ani le e a to bera chuanin in khotlang ten an support tha chu em ti kha mina thri le te có thằng anh qua thì đâm qua lệ mình quý tên là ôi mẹ tụi này in sport chắc cấp mày tụi nào tụi bên kênh खेल pieng thì anh result thì anh đừng ngay chẳng về đến gì là ani le in champion ngai the nan du sakna ka hlan chu ole khati zong kha tlang sang first division team le tuidam first division team te interview na toy kan nei phui thei chu ani e kan lo me